Luke chapter 1, line 26 na 38. Ansel Marian or Saveri. Nyir Jisasin wakwanyir. Niaga 6 pala amli ishirik. Abu wasilagan pashirik. Angel Gabriel yangan Nazaret os province. Kalilig nanda orok. Nokobnyongko las or iheye kurik or mu ira. Nokobe oso angkop malanjik lintlasa shirik wayandarisir. Ma otong kra king tewitik fendariri. Hi ori Joseph oria. Nokobnyongko oso hi si Maria sir. Gabriel sirin ori heye or musawera. Abmanua. Wasilaka angkop nyiringa sihi nyirin arme wari. Maria mashi osen si misi silisnya fa wabu musa sumushira. Peremi mashi sir urik ensel musirin sawera. Maria nyir ajwala. Abu wasilaka wabrusi ori angkop nyirin hawari. Misi nyir hulasin amber. Hako abak masanamok nyin ha jisulayilar wakwa nyir. Uhi ori abak jisesik usaka. Or abak malakamak or nanak. Abu wasilaka metenjek fehe abak ormba. Jisindonga anhiria. Karem bakwari. Abu wasilaka or nyirin harogonda oto. Ormba sinak. Misumu walanga ori tewid nandari hom. Kinyik nakwari. Or abak kinyik or nanak. Israelik fema abak ori siyok sigwalir. Lerawu kingi os or lawan bek mendek nakwa ambusir. Urik Mariamu enselin silira. Wos araman nakma mimpawa oso perem sibay naku. Anbe hulangana na wambunir. Urik ensel musirin sabara. Abu wasilaka metenjek fe masokome ori abak nyiri takwakwari. Uhu nyirin celia harong kwari. Ushina kijisi or niwawa abak kibi warna mendek nakwaria. Unang abagli usakwari. Abu waslaka kijisi nonga toria. Misi. Mangko nyi Elizabeth. Angko ni jabalaka na andasir. Hako. Angko masanamok osmunandua. Unda osik ki sulayilar abak wakwasir. Sir be ki singa nakwa ambu. Kare maslim pandarisir. Hako masanamok si nawa niaka 6 pala olmu indua. Pere musuak. Abu wasilakan belembele amber or unda hilir. Urik Mariamu para. An orisiok asindanira. Wa osor mbahom or vaya buka. Urik ensel sirin or hala or mu ira.